Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bosku? Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertemu lagi dengan channel 3R Studio. Pada sore hari ini, Sabtu tanggal 16 April tahun 2022, kita berada di Terminal Baru Solok. Terlihat baru saja datang satu unit NPM dari perantauan Jakarta dan sekitarnya, NPM Firkansa 56 dengan julukan Sinchan di Terminal Baru Solok. Hah? Iya. Masuk lagi dua unit NPM di Terminal Baru Solok bosku, dari perantauan Jakarta dan sekitarnya, masing-masing NPM Firkansa 68, NPM Sultan kelas dengan julukan Mr. Marsha, dan NPM Firkansa 25 dengan julukan Manjo. Kita baru saja mendapatkan informasi bosku bahwasanya mulai minggu depan NPM tidak lagi melakukan oper KP atau transit penumpang di Terminal Baru Solok bosku. Tetapi oper KP dan transit penumpang NPM dari Jakarta dan sekitarnya menuju daerah tujuan masing-masing akan dilakukan di Sanjay, di toko Sanjay di Nagari Sok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Bagaimana informasi ini nanti akan kita tanya lebih lanjut kepada agen NPM Terminal Baru Solok bosku, apa betul NPM akan pindah oper KP? Apakah NPM akan pindah lokasi oper KP atau proses transit penumpang dari Terminal Baru Solok ke Sauk Laweh atau tidak? Kita akan coba tanya kepada agen NPM di Terminal Baru Solok bosku. Setelah pun ika pindah di sana NPM ke Solo. Iya. Itu pindah tuh. Tapi dari Jakarta ke Padang. Pengoperan mobil dari misalnya kayak Bukit Tinggi, Padang, Payakumbuh, Pariaman. Nah, itu pindah ke Sanjay Saraso. Sanjay Saraso di Solok. Solok. Berarti tidak masuk ke Terminal Baru Solok ya? Tidak masuk Terminal Baru Solok. Palingan yang masuk Terminal Baru Solok itu penumpang yang turun di Solok. Penumpang yang turun di Solok. Nah. Termasuk keberangkatan enggak? Enggak, keberangkatan tetap. Tetap di Terminal, cuman ke pulangan ya. Itu yang pulang. Artinya transit penumpang di Solaweh lah, enggak di kan di Solaweh di apa deh? Untuk transitan di Solaweh lah. Untuk pengoperan kafe di Solaweh lah. Iya, iya. Enggak di apa lah. Enggak di terminal. Bila mulai itu? Insyaallah tanggal 22. Tanggal 22. Yalah, masih banyak tuh. Demikian tadi wawancara kita dengan Randu agen NPM di Terminal Baru Solok, bahwa mulai tanggal 22 April tahun 2022 proses oper KP atau proses transit penumpang NPM yang dari perantauan Jakarta dan sekitarnya menuju daerah tujuan masing-masing akan dilakukan di Sanjay di Sok Laweh, di toko Sanjay di Sok Laweh, dan tidak lagi di Terminal Baru Solok. Dan saat ini tengah dilakukan proses transit penumpang antar penumpang ANS sesuai dengan daerah tujuan masing-masing bosku.
some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a cocaine, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me. She's got a body like a cocaine, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away, I heard you like to stay out late, I heard you had a couple boyfriends, I heard they didn't treat you right, I heard you're hated by your girlfriends, cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold, where she came from, no. Masuk lagi satu unit NPM di Terminal Bersolo dari Jakarta dan sekitarnya, NPM Firkansa 39 dengan julukan Pemuja Rahasia. Setelah selesai melakukan proses transit penumpang, 3 unit NPM meninggalkan Terminal Bersolo menuju daerah tujuan masing-masing, diawali oleh NPM Firkansa 25 dengan julukan Manjo. Di belakang NPM Manjo menyusul NPM Firkansa 39 Pemuja Rahasia dan NPM Firkansa 68 Mr. Marsha. Sementara NPM Firkansa 56 Sinchan standby dulu untuk menunggu NPM berikutnya yang akan segera masuk Terminal Bersolo, bosku.